Haga jingale kai La Liga ka Credis kalala bat pelim da Arlanot Persia ya ka Girona. Bat ia kini ki Argol jong ka Credis layo ban tiap lengbau Escalante haka minit ke Bahnriu bat u Guardiola haka minit ke Balai Peu Sau. Haga jingale kai Australia League ka Central Coast kalala ban pelim ya ka Brisbane Roar da Ar lakawai. Leng bagan ke jingjob ke Central Coast kala kiu sya ke Kerdan Baar hakmi ya kai point. Aga jingle kai Indian Super League ka Odisha Persia ya ke Hyderabad. Aba pai sya kan ke jingle kai ka Odisha kala yo ban penki jar nengkong hak minit ke Balai Peulai lengbau player na ke Jella Mizoram Uisat. Haga minit ke Basau Peusan ke Hyderabad kala siu kaliang ya ke Shigol jong ke Odisha. Leng baga gol jong utamang ubadai player na ke Jella Sikkim. Henry haga minit ke Bahnyau Peu leng baga ungol jong utamang ke Odisha kala yang lekai kata haga minit ke Bakandai Peu plus Sau ke Odisha kala yo ban tep ya ke gol ke Balai. Bat leng baga ni ke jingjob ke Odisha ke Don Jinkerman bani urung sya ke playoff jong mental ke Samoy. Aga jingle kai League 1 ka Nice Persia ya ka Ajaccio. Aba pai sya kan ke jingle kai ka Nice kala yo bat penki jar nengkong tang haga minit ke Balai lengbau Dante. Bat haga minit ke Bahnriu Pekundai Ibrahimi ulio ban tep ya ka gol ke Baar naga benta ka Nice. Bat haga minit ke Bakandai Peu Saisin Ibrahimi ulio ban tep ya ka gol ke Balai naga benta ka Nice bat ka gol ke Baar jong u haga ni ke jingle kai. Leng bagan ke jingjob ka Nice kala kiu sya ka Kerdan Bahnyau hakami ya ken point. Haga jingle kai Serie A ka AC Milan Persia ya ka Torino. Haga ni ke jingle kai baro art ligi tim kela Persiang ban penki jar Henry Omdon ke bala hadu bukut ka kela step. Badai haga kela mit kata haga minit Bahnriu Peu lengbau kapten jong ka France u Olivier Giroud ulayo ban penki jar ningkong naga benta ka AC Milan. Leng bagan ka Shigol jong Giroud ka AC Milan kalala lim ya ka Torino dai way lanot leng bagan ka jingjob ka AC Milan ka Don ha ka Kerdan Balai jong kami e point.